Duar Baguria constituency lo, laki Richard Tokbia constituency lo, lasi non BJP tum kipu develop pik pulang tha non towara condition lang non jo. Yang tum Carmen si bang lo tami ladak kilometer pinana ke lo ni tum bang lo ta manda towar ke me thelong le pinlang non lang yo dak ke vak lang sai si. Na pen non na puang pak lang pon su ko lang bung sai si lo. Hala ladak ke cross ko nahi ta kam the na arbe ke jang hon ding lung chok lason lok lo noi tum aprang anda lasi Karbiang long ka develop bang ke trak me develop walam thega che thananda mane ing la ide pen ing hopen anda me chikili gre pusine ge budami asima jo paprabat thai mase ave lo gari masi paprabat thai mase ave vega thai mase ave 1 2 1 2 1 2 pen lok dam nei dake agiar to lapen hello lo gadi lang kai se lo lapen late car sopen ke bang pulatang te laso gari sopen ke bang pulatang te hola adanga jorlong tok lo jiti alam ke ar kidupu jolang lo arlong kirong ang la gari so tuman pulatang te di ladak aduk du pipik gari so tum ta nasi laso te ngade lang namlo bonde itu development ke 0% lagi pudamlo pulatang te rak sutame me nasi non Pinangan hello lang kidam lang ji pini Duar Baguria sing tum kipang no posi nildum laki si public atum phan gas ke pachini phan awareness ason sing tum la towar long sangkok theklong lok masih la sap so la bangso a video clips bang en pon lo masih non tum long botula asna searching di alang ni yuda secretary ta dolo dapen lapu ruhit kamsa alang ni joint secretary ta dolo la sinon towara condition bang lang tha hadak pelo mupen heta hala da gari hala bang excel tame di ho hadak rocking lu alama gari so tum jang lut po ye bar to ho gari tum sung pik alama ke tas nona pran mang bon tha gari to gari lo hala block kat hai helong gari da moni kala development lo ya real development lasi pinangan media tum kili dam de ta do lapen pinangan tum kili dam lo satame pinangan bang ke ahok pe dalam bang expose ai de ti rat tum bang jo Karbiang long development buli koi amar gari PWD rasta buli koi জংঘলৰ মাজতে আমি সোমাইছো এইফালেও জংঘল এইফালেও জংঘল এইটোৱে কথা এইটো সেইকাৰণে আচল কথাটো কাৰ্বি আংলং একো ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই PWD atau apa? Kau gimana tengok? Tetap. Itu Karbiang long development. Itu he kotha. Itu manu bilak ahile নিজৰ চকুৰে দেখিলে গম পাব এইটো নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মাত্ৰ 5 কিলোমিটাৰ মান দূৰত এইটো অৱস্থা আমাৰ এইটো কাৰ্বি আংলং ডেভেলপমেণ্ট বুলি কয় এইটো PWD ৰাস্তা বুলি কয়
এই পাৰ্কোপ পাহাৰ যোৱা পাৰ্কোপ পাহাৰ গাঁৱলৈ যাবলৈ ৰাস্তা